ꯀꯣꯟꯁꯥꯈꯨꯜꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯡꯂꯨꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 18 ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯐꯥꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ 6 ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ 14 ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯃꯥꯟ ꯇꯥꯗꯗꯅ ꯁꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯪꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯥꯈꯨꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯊꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯥꯡꯂꯨꯔꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯊꯤꯕꯕꯨꯗꯤ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯂꯩꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ナꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ whatever ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯥꯆꯨꯡꯗꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯂꯧꯕꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏ FIR ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ इन्वेस्टिगेशन तौरी हारगसु हारिबा स्टेटमेंटसिंगसि थमलगसु हारिबा इशुसिंगसिदि नेमथबदि लारदना नोमगे दुम हेंगलपा मसिदा अचौबा लापसेस सम लैरे हाबदि ओजा अचौबा ममीसि याम चावना तारे सिगि मतांग ओजागे बा मोटसि पॉइंट ऑफ व्यू सि करी कमाइना पिबिनिंग ओजांग तंग नम्बियो हानुमक्तदा नोटिस विंडो टेलीविजन की अयुकी न्यूज एनालिसिस में ताबिरो पुनमपु कुमना खुरुमजरी ये लेम मसे अखोय हाने दुम हाइनरगा अदुम लाकपा मागी गेम प्लान अमै मखादा लोइ तौबो ngakतनी नको मसी लेंगाकना मसीगी मायोक्ता थबक लौखली लेंगाक की सिक्युरिटी लापसेस लई हाइबसे मसी आइदी हाइनिंग देबा मरमदि हाइनिंग देबे मरमदि मसी मगी प्रोग्रामिंग अमगी मखादा मागी तौबा थोंग अमनेबा नत्रगदि कैसु खुरक हांगदङै सिक्युरिटी न मसिदा लैबा उनाबों लेंबा यादबा मतम सिदैदा तौरगा लैबा मयामसिंग सिदैदा हारिबा मयामसिंग असे अमत्ता थोंनिङाइगी मरम अमता लैबा नतेबा मरमदि यामग्रे मणिपुरदा लैरिबा सिक्युरिटी फोर्स की खुलाई पाजे स्टेट की लेंगा की करिगी लैरि यामग्रे को सेंट्रल फोर्स एंड स्टेट की फोर्स पैरामिलिटरी फोर्स मखन यामग्रे लैरि मयामसिंग असे अखोइना मदु सिनि सिनैनरुबै कैसुसु मायलोइ खंगरम ngakतनी तौरीब पोट असिदी थवैना प्रोग्रामिंग अमगी मखादा लेबाक असिदा लैरिबा मागी करिगुम्बा एजेंडा अमगी मखादा सेंटर की एजेंडा अम लैजरिबा आइगी सेंटर की लैरिबा इंडियन स्टेट की ओबा पॉलिटिकल एस्पिरेशन अम लैरिबा मदुगी पॉलिटिकल एस्पिरेशन दो आइखोगी साइड लैबा पॉलिटिकल एस्पिरेशन असिगा कंट्राडिक्ट ओइद्रगदी लोइमक पुना समिनाबदा अइंगबा तंगदु लैताबा हाइबदु ओइगनेबा व्हेरेस हारिबा अखोगी पीपल की पॉलिटिकल एस्पिरेशन अदुगा सेंट्रल इंडियन स्टेट की पॉलिटिकल एस्पिरेशन अदुगा अनिदु कंट्राडिक्ट तौबा तारगदी मसाना अदुम मागी लैरिबा सेंटर की मखादा माना लैबनिना माना अदुम इंटरवेन तौरगा मागी एस्पिरेशन दु फंगना होनबदा मीन्स मैम आमै मैम सिनरकनेबा मदु अखोई साइगी मिंगदिगी आइन याबो ओइबे याय यादबो ओइबे याय अदुना पॉलिटिकल ऑक्युपेशन हाइबसिगा आइन हाइबसिगा अनिसु खेनरिबा आइन हाइबसिन तोंगान फ्रेमवर्क अमनि पॉलिटिकल ऑक्युपेशन हाइजिना मणिपुरदा लैरिबा सिचुएशन असिदी होजी की लैरिबा सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नतेबा पॉलिटिकल प्रॉब्लम नेबा अदना मसी पॉलिटिकली मागी सॉल्यूशन अमा लाक्त्रगदी यारोइदा पोट अमनिना हाइबसि अखोइन लॉ एंड ऑर्डर की पर्सपेक्टिव दगी डील तौबा यारोइबा सिबाइना ngakpa kotpa adu tauba mi phaba punba idan ain gi waneba ain haibasiga political magi mai mieng anisi magi parameter anisi kheneba adana manipur da leiba posidi law and order gi problem na te political
problem oibanina magi politically solution ama lakna bagi madagi center gi oba aspiration ama leibudo center gi political aspiration du phangna ba no hona ba kansida mana magi manung da leiba legal framework adu ada mayam sing loiba tumina dum yengchanna da namsela thamne ba adu madu gi political aspiration du phangna ba magi means pe phangmang ngam da to ngam ni ko adu gi potu sa tharak pa mai khujin adu na bu leiba state ki leiba government asisu moigi agenda moina leibanina haidi part amani dana ko manipur government haibo ani part of the Indian state ni dana aduna maram morkanda moina haidiba area sida oi moi wakhan leiba MLA singna de kamaina wakhan khallam kolam badu ada de koina moi wakhan du udamina khangdre ko aduga magi leiba port mayam sing sida da development adu tawre adu koilas thare wari bo ko adegi adu yengchalli adu tawbena satna adum leibagi kano da leiri sine bu ko IDP mai manjalalani ama tawrani haiba mayam lom da public domain da kari haiga da gena khalaga dum leiri ba pot asine ba in reality da karmain leiba conflict war type da leiba conflict ka maina state na response tawri gi haiba poto adona kan da ringa si bogda khoina mek seng nam thu u phangde da maduna takpodi kaino haiba kan da leiri ba pot ase yamna institutionalize oiba programming amagi makha da chathaba thong amanina leiriba state ki leiriba kari ki leiriba magi center ki makha leiriba force me am singa sina mase adum moigi game plan amoina tawburina adai du ka khoina soe pale nuaite praja mase adu tawri haibudun amani ko natabida haiba policy moigi planning amagi makha da chathaba bonina sidaida magi state na kashu akoigi leiriba people ki aspiration si yauna mai keno local price kasu oiroi do pot amane ko madudi akoina loina dum khangnei maram leiba potsi kari no je aduna sidaida sidi akoigi political aspiration si kaino haibase masi na khai sengna thambam change ba adu karamaina akoigi political aspiration du phangnan bagi damta akoina karamba political power ma lagadagi haibado adudi akoina kari work tawri gi haisine ba ko any thabakuri makse magi political power amana magi leriba people gi political aspiration asi ngak na bing the political power am da kali dana adugi power si kamaina ko generate tawr kadage haibase sina khaktana akoigi pandam oigadam ne ba atai mayam sing asidi matam matangi temporal management haidu ne ba ko ngak aduna hojik leriba se akoigi political aspiration gi akoi agenda si karino adudi da akoina madu phangna bing da kayam khumang chawng sangjalli amadi madu karmai tawri haibasina akoigi kanosi aidi lambi ji khongset oigane na ai wakhanda ai smai thamjeba adu hai ai da hojik leriba position Indian state ki framework ki manung sile da ana ngalega amma nama haiba ngale man ha mogi vote ki game wi wadu nate koi haije pulap manipur gi oiba leriba political aspiration asi karino mek senga thambanga mabra haiba mek senga thami pot asigi damakta aikoina madu political power amna protect tawdragadi madu ngak dragadi adamina madu gi political power to generate tawrana bagi damakta aikogi people na kari responsibility lowri aikoina karmaina work tawri haibase machine aikogi aidi pandam moigane na khali ai wakhalon dadi ko adana sidi hoji sigi thoyu myam singi Indian political system sigi magi political aspiration amali jabni na madu gi political aspiration du phangna bagi damakta takai ba ngai ba du tawra to kado myam moina hona jabane ba ko sidadi aidi alai dadi thoidona ai lali chumi gi wadi na tabi ko human amoina sokpa panba casualty thokpa nuaite yam singa nuaite any person namada ko adubu masidi political aspiration amaga loina tawu thabani na akoina kasu shireda lenga shiregi kari lakani haibagi kaidorokani haibagi asa moida kasu tawninga leite akoina kari karamba akogi political aspiration ase fulfill tawhan mangamba karamba political power am ko design torokadori haiba khongchato adai du hena aidi focus piraga adum lejeba mi amani na adu maina wakan se thami aduga sidai da dikasu akoina government dai kaidigi adu ala kasu expect torninga leite na idis main thamni azamrak amda thachagi masi matang sida hojik jana khogi